Budućnost svake zemlje leži u deci koji treba omogućiti da svoj talenat pokažu kroz pisanje, crtanje ili bilo koji način koji ih ispunjava. Na konkurs Medijana festivala dečjih stvaralaštva ove godine stiglo je više od 2000 radova, a 18 najboljih nagrađeno je u više kategorija. Dobila sam prvu nagradu za priču, za literarni rad. Priča se zove Oranje Marka Kraljevića, pogled na zdrav način života i ova nagrada mi mnogo znači. Ja sam već ranijih godina učestvovala na ovom festivalu i nadam se da će se ovaj festival održavati još dugo godina. Dobila sam drugu nagradu za likovni rad, nacrtala sam pejzaž i znači mi dosta. Zato što, da bih se dalje trudila, to mi je motiv neki za dalje. Najpoznatijim srpskim pesnicima i ovoga puta bilo je zadovoljstvo da se druže sa niškim mališanima i budu deo Medijana festivala. Mi ne brinemo da će poezija živeti i posle nas. A ako ne bi živjela posle nas, onda znači da mi nismo bili dobri. Nismo bili dobri učitelji, nismo bili dobri pesnici, a ova generacija mladih koja svake godine stiže, dokaz je da nismo uzalud ni mi prošli kroz život i kroz poeziju. Za dobitnike prvih nagrada gradska opština Medijana, pored povelja i plaketa, obezbedila je i novčane nagrade u iznosu od 10.000 dinara. Mislim da je to pokazuje da smo na pravom putu, da znamo šta radimo i uz veliku podršku naravno svih ovih značajnih imena. Završno druženje organizovano je u Narodnom pozorištu sa ciljem da se pruži podrška talentima na putu ka uspehu. To kazuje da smo pogodili dobru temu i da na sreću i pored svih onih tehnoloških iznalazaka modernog vremena ljudi još uvek imaju u sebi snage i vreme da napišu po koju reč i ja bi nekad u šali rekao da jedan narod traje onoliko koliko mu traje pisana reč. Ćirković dodaje da su ovakve manifestacije idealna prilika za otkrivanje talenata, ali i promociju mladih umova koji svojom kreativnošću pozitivno utiču na društvo, a ujedno i poruka za sve roditelje da u godini beba imaju što više dece koja su naša budućnost.